Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Mudah-mudahan nanti bisa diterjemahkan ke bahasa Cina lagi. 我尊敬的信息委员会主席，信息委员会数字化领域主席 KH 阿里夸塔瓦塔纳先生，以及我尊敬的信息委员会主席 H 先生，我也尊敬的是安德里安扎尔卡西。秘书处的卡斯泰亚佩尔马纳先生，所有幸福的资讯委员会成员呢，我们感谢真主阿拉啊！今天我们按照计划和邀请，能够参加信息委员会的会议。这是我们的责任的继承因为有来自的巴塞伊是揽下这里的社会的委托，并愿祝福与平安常伴我们的先知穆罕默德，愿他蒙受真主的赐福与平安。首先呢，我们感谢各位先生和兄弟们出席这次活动。今天我们将讨论关于委员会活动计划的事情。Ibu kamu dekat yang Tony saya budi masih kita poci yang lingga điều tin, nó mình chẳng chỉ kỳ giao trắng, đại phần thay với ý sang đại cao và thị số bộ.